Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samo water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Foiale mauta maulunga le neta o la solua i ulai sifun me le lima lua firu sifun me tolu. Paftai le tua o lo manuia le mauta atou o vai e foi le neta o matangofie le atou umon foa se vangai le fionga le di sento i alo lo faunga i fafo no tulanga o tino. Le leime umo wei le li an vala mai an vala otu lo sunga kilifi le ta ia tatou statu tau sanga. Feel
tātou wifo ma te talo i le atua i le nei tai au. Le atua ma manai, le atua o le atoanga o mea uma, na e fuafuaina le nei tai au fau o mātou maua, ma ua e au mai le soi fua lau le lei o le maota ma lau au na taitai. O lau whanau whātua nei malolonga o le pou o mawai, o whasila whai fia i lo walofa i le nei tai au ma le aso fau. O i ese a le fia vivi i ma whawheteia lau o fio, au wae pule au lava oi i mea uma, ma e au mai le ola i le tangata na e whai. Mātou whawhetai le aso fau o mātou maua, e le ngata e whao popo i le soi fua o au auna, ai whai tauina fo i lo mātou tāpena mō le lumanai i whe au ma ngā luenga wha ngā solo. Mātou whawhetai, mātou mōri mau le soi fua, wha au ngā ina o au auna, pe o na tatofi mō le nei ma tā ngā luenga. Wha fau le malosi le tino i le mawhau ma le nganga. E meise o lau tau toa luaina pēr o i la dou i a lau whe au, pe o na e vala awina ma tatofi ai, mō le nei vaenga o le whai ngā malo. E ui i wha mai ma ngase o lo pesi, e meise o le soi fua uafu, mātou moli mauina, le atua whaaftai i lau tau singa, mau al vesila whainga fia i le nei tai au. Mai mātou te le masalomia fo i lau tau singa anga le lei, i nei o mātou a inga ma le nei atu nuu atoa. Mātou whaaftai da ma i awanoa e te au mai. Se whaau au le tau tua ma le ofo i nātu o le soi fua, ina ia tau au ngā ina mo oe. Mātou te whaitau langa ai i so se mea e te whina ngalo i ai. Te talai maia e mātou muli ma whaatino lo whina ngalo alofa. E sili ai le whaafetai, le atua, o na o le tau langa ua ato toa, na e ta pena e ala i le soi fua o ke riso lo mātou whaola. Le eise mea na tau fia ai ofo ato toa mai, ina ia lawea i o mātou tangata tai tō tasi. Tu ina atu leo fia i le nei tai ao. E leo lilo e lau sila whanga o mātou mana onga, mo mia lau fisoa soan. Fio maia nganga sai, e te whapa ia le maota i le nei tai ao mana ngā luenga whawhengai. Lau au na taitai ma o na tofi, ia tu ina atu i lau fio. Ia iai lo walofa, ma lo wanga le lei whapeina au na ta mao le atu nuu. Se whafau le malosi pēr o lo iai. Mai mea whai ngā luenga e whao ngā mo le wheau. A mātou mātitiva i se mea. O e lava e te whaatama o ainga ina au na mai mātou uma. Ia, mafutaina le nei aso i le ngā solonga o wheau. A le mātou te talo da mai se teimi o lo mua atusa ma lo whina ngā lolofa. Ia i wha moe e whai malanga i le ea nisi o mātou da mā. O na o le wha moe, o le whainga mā lo manua ma le tu inatu i le taitainga le mā lo tele. Mātou te talo se i wha tau nuu mea uma i le ala i le sami i le ea ma le lau ele ele. Meise le wha moe o nai o mātou a inga, ma o mātou uso i le manua tele. Mātou te talo tai lau o fio i so se mea, se ia o lava i na whātau nuu. E le ngalo le te talo le whai ngā malo a Amerika Samoa, ma i o na ulu se ia o i o nai a wai te tū la whai, a ia tau tai le whaulaunga i na ia manuia mea uma, ma i o ngā tusa ma lau whina ngalo alofa. Mana tua i le te talo e o whaanoa noa. Se ia apo ina i la tau i teimi whaingata. Ma wha mawhana whanaina. Mātou mana tua fōi e o lo whaata o tolia i maota ngase ma ainga. Ia iai lo walofa, ma lo wanga le lei. Ma luia le tāpua inga le atunu i o naulu sina se ia o i whanau. Ai meise i la tau o lo tau ma mao mai nei.
ia o atu le tatalo le fono whaamanuia. Mātou tatalo whaamangalo ni o mātou se. O a meu o le atoa le au aunanga. Po sa mātou wanga ua sala. Mātou whaato ese ta mā. Lava matatoe lo ua lofa. E lave e ina ai I mātou uma lava. O le tatalo lea. Tu ina atu whaatasi ma le manao lilo. Ta ngata lava ia. Whai ai lo finangalo ai le o mātou loto. E alai lo suafa Iesu. Amen. Whai o tusi tawau. Tui aluluu vai mili, tui aluluu. Ma o fa umangongo. Misa ale fua Hudson. Utu sila poasa. Ngau te ote pala ie tō whau. Muangu tia tau oa. Tongiola tu la fono. Pona usuia Lucy, pona usuia. Tua olo manaya fruen. Fano Shimasaki. Alo Paul Stevenson. Levu Sa Yosia. Mga leilongo vii. Tuana itau malaki tongiola. Le ato le vao asifoa. Sii no ese tai tafa. Olo uluao le tuli. Noa fai mafili vai. Soma fitu whaatasi mai tai au nei tō tasi le o waiua. A tōr whai numela whanga i o itatunga ruenga mauta. Pero tu staro toto. Si mele aura o whenga mga lei. Whaptea tu mula manoa la whenga presidente tu lai whatu smau whang fotu la whona mauta tu mai lor tala tōte ni whapasia. O ele lafo ina I whang fotu la whona mauta tu mai lor tala tōte whona pasia ina o I whingaro e sau no mai le ioi. Le esi whalinga mai kovana, le esi whalinga mai le mauta sui e li poti tatu komiti le tai au. Le poti komiti le tunga whona tolu iwa tasi tolu tasi. Fionga presidente ma le malo le mota maulunga. A fionga o lau komiti o tupe faso so na tuina mai ai. Le inga fono mauta maulunga numero tolu sfulu iwa tolu sfulu tasi. Molona iloiloina, moli atinena fautonga ina ia tu umai tonu. Mo se fina ngalo le mauta, ma le whaaloalo. Le fionga ia utu poasa tai komiti. E tatunga ruenga fōu tai aure nei le pide le mauta maulunga tolu iwa tosi tasi. O le nei pili, e polo a iai le au whai o lo ia sili. Le te utupe, whaatonu o le taulanga, whaatonu o le mtanga luenga o fe whaataua inga, whaatonu o le mtanga luenga o ngā luenga lautele, ma le ofisa sili o loa le maa lo I te tonu o le pulenga. Pulenga le atina e o le tamau a inga Amerika Samoa, ina ia mauti no ai le whaangai o ia e tusa ma le tula fono o tiute, o le wha maoni I le tausia o tupe, ma le whaangai o ia o whainga tausisia tu whaatasi mo le tamau a inga. Ia utula tuatu e tula whono lea. Pina na moto molunga tōru iwa te stasi lua. O le nei pili e saunia ai, le otometi o na whaamawai o sui whirifilia, o komiti whaafoe le whaamutaina ai o lātou au onanga, mai le mālo Amerika Samoa. Nau whiontongi ola tuatu e tula whono lea. E ngā whono mali whaatasi al moto molunga tōru iwa te stolu tōru. O se ngā whono le mauta maulunga, e abatu le wha malo al konfernisi au o whono whaitu la whono o stete I le wha amnatuina o lona 5 tausanga I le lua afe 2 Taluai o konfernisi au o whono whaitu la whono stete sa wha avaeina tasiva fitu 5 ma ua wha atapula ia I le afa centuri wa mavae ma avea e whai ma wha alapo tapatonga ta I mua ma o foina atu mo le au nanga o whono whaitu la whono I Statham Territory whaapea o ala tō tangata whainga luenga. Taluai sa whausia mai I le tuwhatasinga o whaalapo tapatonga I tōlu sa au auna ma avea masui o le whono whaitula whono pe a militino, pe sa militino ma whaasoa tali tonunga o au aunanga. Whaafhaitula whono o le tasi mata whaioi e whaatumutumu I whainga whaatemukarasi. Taluai o le NCSL o se whaalapo tapatonga tu whatasia ma ona wha moenga I tolu I alualu I luma le atoa le tuto o tasi ma le wha maoni o le whono whaitula whono o stete whai whaalelei, whai lelei, whai lelei, whesota inga ma le nofo oeai o whono whaitula whono o stete uma whaapea le wha mausaliina o le maalosi ma se leo ngatasi o stete uma
mo le whainga malo federale. Talu ai, o fono whaitula fono lo tātou o tunu e fale su e o Amerika i tū whaatemikorasi ma o loo whaawa wina o na whailo o ni tōtino o loo whea ngai ma le fō ia o luitau tutupu pea ma o fono whaitula fono o stete o se nofoanga mo tangata mai so se sāwari o leo soifua ua whai masui o atunuu ese ua mawhai o na o mai whaatasi mai o le NCSL sa whaawhaingo fia ina le whetufa inga o metotia ma whaatino ai ni suenga tā ua mani whaamatalanga ma whaamalosia le ilo mai ai le lei o nisi o mata upu fita o loo whea ngai ma o tātou tangata o stete o le atunuu atoa ma o le NCSL tau mwhaipea ina ia whaamalosia le whesota inga i le vao Amerika ma o na fono whaitula fono o stete uma whaapele lalolaki uma o le nei o le mea lea ia whaiunga fono inai el mauta maulunga Territory Amerika Samoa whaapea e momoli atu le whaamalo ma le whaaftaitele o le mauta maulunga o le fono whaitula fono Amerika Samoa i le konferenisi o le fono whaitula fono stete mo lola atau taita inga maoae ma le tautinonga mo le vaenga o le fono whaitula fono ia toe whaiunga fono ina fo i whaapea o le presidente o le senate le awhionga i atua olo manai e fruen po o sona sui tau aloa bua talo sanga ina mal whaaloalo ina ia tu inatu le nei ngā fono ale mauta mawalunga i le konferenisi o le fono whaitula fono stete i se sauninga tala whengai. Tino atua nā le ngā fono. Nā o whiontongi ona. Ia le presidente ma le malu mota o te taltono o nei ngā fono ua te tau ma ona mea mai te mori mawina i le nei whaalapa putonga ma lona o ngā i te tono o le ngā luenga whaitu la fono. Ia o le limas furu leo tau sanga o le nei whaalapa putonga o le a sami i se taimi po au kuso. Ia au te taltonu ai, ia ua talawhia ngai le tu inato se mau. Au wale tu ina se komiti ai tu mailoa mo lona whapasia. Ia ma tu inato I lau fionga e malanga I le fono awa le al whalapa tonga mo le nitau sanga. Ia po so sui fo I tu inato alo ia le nei unga fono taua. E taua tuai le nei fo I whalapa tonga. O loo tātou wamana ia tele le latou ngā luenga whai pēa I le sa ili lia o ala le lei mō tūla whono fōu teita I nā stete ma territorial o le United States ma le whaaloalo. O ia le mau lisi nei whalapotonga tā ua lelo au wai tātou te leo tau sanga. E whafta fo I mai leo ma mao sa au atua I le whono lea. Ia leo ta oto le mau o e whinangalo e talia le mau peon sau noela whionga le sentoa. Sau no mai le ioe, ia o pasia tato I unga whono. A ruenga whao au I le ngā whono na mota maurunga tōru iwa te tōru tasi. O le nei ngā whono e whaamauni ai tō whinga ko wana I le awhionga ia o tua CV John Marsh e awea ma komisina o le ofiso o mea tau whaltupe. Reporter committee tu mai tōnu e whait whina ngalo le maota. Otu. No lau te foi o fionga presidente malu mota nei tai au tu le atu mai whaaloalo ono li poti o tātou I ngā whono lea ia por confirmation po le sunga ia John Marsh po le fionga po ia tō sivi o le ngā whono ne o mana tala noina tātou ia sumun muri lago tātou puntanga pa umea re whaia ia li poti atua ia mpalo talo le tūlanga mea nei le tasi nei o ta mafo I la sunu o levan tautua ia levan tautua le tātou atunu ia rea muri atu le ngā whono nei tauno tātou mo te whet fingalo ni tai au tai, never know. Na o whiontongi ora. O te manatu aftaila o fionga le presidente mo le avanoa o le tūlanga sa iai le tātou ilo I longa sa tau fia se whai unga ia ona sa iai ni nai whaafita au li tusa fōi o langona o le ali ia ai I ta whataltal noanga ma tūlanga o iai ia au te langona o leo a whaamali e ina atortoa
Te tala whea ngai ona to e fo I mai o to sivi. E whaawaulu ngā luenga e pe o na iai e tu la e whaalua le mau e tu ina loa e whaisi whaaiunga le tātou mohota e tu sa ala le tu la whanu. Tu wha pe panota. Ioe, 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 le ai, ioe, 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 ioe. Palota sfuru maleona le ioe tasi e fatu ese ua pasia swafa tu sivi a vea fatonu la official OFI. A tu sivi tau tu e la ua fionga pona usuia. O le matai oe. Ia lo ngotu ia tu sivi leo pasia no swafa fofo mai le fo uma fofo aku le mauka. Ia maua maa foi ma tatou ngaruenga le nitai au o teimi o tatou folfolanga. Au fionga utu so me le fionga ya tongiola. Tea glab noa. E pe tatou lau fa mon mole o fionga prestene le lau e le pidi la tatou to rivers futasi se tu fe tatou kalenda mole so ngafua vers fo. O tangata fio mai e no mia pe ele COS ma le Attorney General ia le nei ma le afionga i sinto ia ma le por vai sui prestene si leo ia malulu ile aso nga fual 8 o'clock au ia pe la mano ia chao lo afionga prestene ma le malo mota e o tar sanga ile jonga tai committee o le Public Works o ia tu le lo sunga prestene ma le malo mota o lo afaina pea ia le matou auala i le tuisaʻi e a matatua i te mai fagaitua e alu e tau o ia e mese ale vao a mauli ma lo fau o le galuega lenei o le galuega sa faatino e se isi o company ia auala na taofi le galuega ina ua o mai le malo ina ua nofo ia le malo fou nofo iga fou ia e o mai nei ala e le ese mea o fai ai o lo tele taavale o leo fai ai pole le nei tu malo che ula bea sesi pe liu ai foi sesi te tu lol mota o levan fa per nga luenga lea o lisi pole nga luenga e tele me o umana fai a wa mata na toileanga o lona winga o le afa aluo na tongi o nga luenga ye o umana fai la a tini tele e le titi as tu pe sa tausanga mai ai le company ia e pe tai o mai nei le se me o fai e longa winga o te lope whaaluaina nel tupe mna mia e fia mai la le vaenga foi lea e mai las falili ya mo se no las falili le taso galena o le valu fo taiao o le Public Works o le ARPA ma le COS o le Chief of Staff vanko kolu ngafa mon mot ya paftai le no le fianga president O e ui mai anga e le fatonu le Public Works lau tausang. Nei, ringola, o director o le
tai o le. An ba vai? Le ue ui mai e tūlanga o tātou a wala whapepa mo. Nau whionga tongi ona. Aftai lo whionga Presidente mo le avnoa, le ai o le talsanga whelo tusi whamulmo le fia le rilonga le pidi ale mauta numero tolu iwa sfulua i le astofi pe ato e foi mai le malolonga o le asa malolo. Mena o mia se moni mau mai le ofisa o le loi sili. Se la tau ta ofi, ma le sila i le tātou pidi tau wha ofi. Ia, whatasi ei ma le ofisa o le kovana. Ona o le ofisa o le kovana e tau ona ia iso la tau manatu. Ia ona e a fia i tele ia tūlanga o fo i o nisi o taitai o mtanga luenga. O loo a fia i tonu o nisi o komisi ma fontanga ia mo le mo vaenga o malo, ia ma le whaaloalo. E le awhalwalu. Nau whionga levu, o ne isi wharinga mo tau la sa maroro mo nua. O whionga re, te skenge mo lewa ngoa. Kula iaku ia peor kalsanga re, kai komiki o le Public Works, ia utu ia. Ala ku le where kusi pe mo sewa ngoa e au mai eire ia le director nga o le Public Works. Ia ma le apra, ma le wharau lawa. Sfaledi, pe mo sewa ngoa. Ia, e ma staff whamulmode. Sfaledi. Kei. E sisi tātou, i lau whionga a tua le wao. Ole pili le ku ole koluiva o iva. Pe se avungo le usunga le. Pela kus skemi o verso fou na leo. Le pili le probation officer Taulo se vaberli. verso fou. Mas fou. Ja, partai. E fia a mai eila ma le vanga vale le lo ia le public defender. Kaunga i ngā ia ma le probation officer fa mulmul po e a fia e kaunga o mai eile. Ili le fa mulmul. Lo fa lo fa tai. E sisi tātou folfolanga. Fautuanga ne lau la tua tu tō whionga tō te mafo fau iei. Fautuanga mō mōl tātu whalmai. Limas fulma tolu mariu lo ta otul falmai. E le mānei le otu la tunu tu falta vale ma fai whaatau a ainga. E mariu ma ua tala kai korukau sanga la ka oko. O fisiri palal me walenga umi. Kaunga masili poki o lale umi ka oko i maa liu kaunga whangayu kaunga vesi. Me alenga whea koe walewa kaunga kuu i kampangi kua mengi. O ese falmai ma mengi. Longa lua lau whionga kongiola ka ko SSIC. Kere whale kongo lenko lai mai ngofo inga umaku le DOC. Kele loan ngai ka i afa midionga. Lale me ufa iai. Lau koe whainga ruenga kaka whaia loan ngai wha whiang whai. Kala maa loan ngai. Kau ngā mai su e. O director fole ngai e karuai. Kau mo kwa fais whainga po lala ua la koso mai. A waku ngai le risi o mea whai mo kau kia ko kile fi vavai. Wha whiang wha sa o le maa loan ngai. Industrial Park. Whai kio mai ngisi o whai kio ngā ngisi kampangi is very unfair. Le mea la chatai kakai o. O isi sfursenge skue fuku, o isi se lengi, o isi whalima, o isi lima sfursenge, o isi kālar kausanga. It's very unfair. Whawhenga whasao. E uma kwa lea ko vanga, whai malako whainga. Kaunga koso mai se susu e ko wawaila i e risi.
Le ane me o e se ka o le kwa ka le vaenga whangua. Le ane me o e se le ka o le vaenga. Kele areas le ko a au ko pe le malongi. E le se me la lenga ngau le malo. Wa ai ka vale taxi. Wa kere taxi o feo e la ku. O le fisilia o ko kongi se 5%. E once lo fa commercial ka vale e kaunga e pay le 25%. A fai wa uma kongi le 10% e mai e ko ka pangi. O 5% kaunga kongi oe. Vai o e pick up ko ia o pick up ko mai taxi o fisilia o ko kongi se 5%. E kaunga nga luka ko ye me ia ka ko mok. O le se ko manga le ku ko paungi. O ma fai la fa ko ngoi ko le au ngasesi. Au ngi ko vai sesi ko ngui. Ale karango ya ko ngai kau po a ko le vao. E mai se la fa ko ngai mef. Kau se le mau karangi. Au ngi ko vai sesi ko ngui. Ko vai esi ang South TV. O fa pula ko ngo frisa. A kuku me fa asungamu. E fa pula ai. Fa fea fa inga soi fo se o ko mo la ku. Ele fi fa longa o ia. Es longa ka ia le mau kangi o kele manga o fa inga soi fo sen ko po se ngaka. Ai ma fu mai mengi. Ka vale nge usa ko ngosenga. O larga ko mengi fai. O ila la ku ele ku una moka. Pa wale le meu kele accepting ko fion se ku lo au ko au o kele accepting as ngaka sa we take advantage le malongi. Lenga ka ko pula. Ko ki ales ka vale se pare ro ke la ku sign car rental. Ke pasa ku le o pi ma uma. La o ka vale la so fa wa kere ngi ma ka vale. Yo fo fo malom. A fa mer le ya body. Se le o car rental li si compagnie ngale. O ki ales fa le lo ales car rental. O fisili o fa ngai sengi o ngi ko ngamea. A la ka ko me la fa. Langa ka ko maka. Rie. Or kangiar pu makere avaku vai umaku ka ko e kuno mai ka ko fangau. Ua ia ka ko lar ka ko men fai. Aka ko le fai keke o fangau ka ngi fangau ngi la ka le per fa vai o kuila mamua e no magai. Sa karongosi uso asu enga resias va ko su enga va ko fa maro. Pa maro foi roku la mai au pisingisi. Le vai o le o kele o car rental me so ngale ai o car rental lisi senga le lisi ku la pa ka iru mo farkan malo. Ai ngisi o ko fa fonga mai la ku. Le ngo singe ya ku ngai kau. Le swafa o la ku ngai kau car rental. La o alu kala e solo mo ai fai pulem sen ko. Fai o mengi e alesa ngor ka mam ku ya ku ngai kau ka augi. Ele ai ele oia. E ser kanga karanga le fai ala ko fufuanga mon muri escape. A suafa ka u ainga. Yang fa makongi ko fa pengar ka ko mokar ka ngi la ufionga ko ngiola or ka ko SSIC le lo iai. Ka ngai ka ko moko imengi. Ka ka ko ngel upu le ko fa so a. Ya maku fa ngi ko poko ele engo peking kengi. Se kulo wa ko wa. Yo la ku ala nga va kur ka ngi ko fionga di senko. E si ka paringa. Ka ya or ka ko maloro la so ka ma ko el fu amru. Ka ko ya ka wa fia la skofi ku langa masangi manglei. Taptain de fionga presenga falo fingal mal mota tatula imama le stofi mala sbolei. Nga ka ko ma la skofi mala sbolei le mama. E si ka ko forfolanga mai tai o kau fo mai lo sape. Ya, apa pe o le si tato forfolanga. O le ako ngo foi ka ko boka la skofi le kulaiva. La songa kilifi vai o ka fon kangar kalo. Tato fai o te talo. Faftai tele le tua ilo wanga le lei whaalia. E ua mai a le au fia le mauta i le lei tai hao.
O le asauni mo nisi ngā luenga te tere o loo mulumuli mai. Mātou la fo i lava i lau taita i ngā lofa i manui ai mea uma. O maile manuia ma le file mu. O le lofa oe le atua le tamā le alo, ma le mafuta mai o lou nganga sa. Taita i nai i mātou, so se mea mātou te ai. Lou atu nuu ma le maota, tu mau nei se i o i le whaavavau lava. Amen. Tapunia la fia mol nei asu.